Zamislite Hrvatsku u kojoj je legalno sve, od šverca i oružja pa do droge, prostitucije i parkiranja gdje poželite. Zvuči kaotično, možda, ali upravo takve ideje pokazuju koliko su građani spremni pomaknuti granice između dopuštenog i zabranjenog. Ja bi legalizirao drogu. Zašto? Da mi penzioneri se možemo lakše opustiti i uživati. A prostituciju? A od toga nemam koristi. To je uvijek bilo i ostaće. A istospolne brakove? Ne daj Bože, ja s tim ne bi nikad ima jad i bijeda. Surogat majčinstvo možda? To bi prihvatio, zato što daje nešto dobroga. Ali prije svega droga, jeli? Koja? Droga ja se mogu opustiti. Ženske bi ja legalizirao koje nisu realizirane. Kako, na koji način? Upisao bi ju u registar. A biste li prostituciju legalizirali? To nemojte mene pitati, starog čovjeka. To imate vi mladi, pa to pitajte mladi. Dobro. Moje je prošlo. Drogu možda? Nikako. To je smrt. To ne može nikako. U državi jednoj normalnoj to ne može biti. To u Westerwilden mora biti. Legalizirao bi još oružje, to obavezno. Što oružje? Obavezno, tako da nisu Amerikanci blesavi. Znači kad je legalizirano oružje, u slučaju nekih ovako guži u prometu, recimo i nešto ovako, neće niko reagirati kao šta reagira. Jer će imati u glavi, viš, možda onaj naoružan tamo. Eto, to je najveći razlog. To je prvo što je prije seksa. To bi prvo napravila legalizacija oružja, obavezno. Travu. Zašto? Zato što je dobra, zdrava. Najprije drogu. Zašto? Drogu, duvan. Evo, recimo primjer jedan. Mi nemamo ni jednu tvornicu duhana. I oni njih štite i love ove duvanđijeve šta švrcaju duvan. Pa zašto? Pa ne se dogovore s njima lijepo, plaćate neki porez i to je to. A ljudi moraju pušiti. A ako su oni protiv pušenja, zabrane pušenje, zabrane cigare. Znači švercere prvo legalizirati. Normalno. A drugo? A to je siva ekonomija, razumiješ? Ako tu nema love državi, a to je država, ajme majko. A što bi drugo još, nakon švercera? Sve osim prostitucije, sve. Znači sve igra. A to je cijeli zapad takvi. A zašto ne prostitucija? A prostitucija u jednoj katoličkoj zemlji gdje ima 90% katolika. Pa sve ti. Hoću svoju. Prostituciju. Zašto? Zato što je to normalno u svakom normalnom svijetu. Jedino u nas nije normalno. A drogu? Drogu ne. Ne. Zašto? Potriba. A nije potriba, jednako smo blekasti. Legalizirao bi da smijem parkirati gdje hoću, jel tako? Eto. Na par minuta. Na par minuta. Samo privremeno. Pravi život legalizira. To je jedino što bi legalizira. Kako? Na koji način? Na koji način? A dopustio bi ljudima da mogu živjeti onako kao što hoće, bez zakona, tako da bi bila dopuštena i droga i bilo bi dopušteno sve i prostitucija. I sve bi bili sretni i veseli, jel? Ja se, može biti da i ne bi, jer uvijek bi nešto hvalilo. Još bi uvijek trebalo nešto legalizirati. Surogat majke može isto. Zašto? Pa, neka se djeca rađaju, šta drugo da vam rečem, nemam pojma. A ja sam baš na legalizacijama radila. Ja bi sve legalizirala, posebno pomorsko dobro. Biste li vi prostituciju legalizirali? Ne bi. Zašto? Zato što je to prodavanje svoga tijela. A drogu? Ne bi ni to. Zašto? Pa zašto droga uništava čovjeka? A istospolne brakove? Bože, sačuvaj, to nikako. Zašto? Zato što je to nakazno. Samo eutanaziju. Zašto? Pa kad dođe čovjek dođe pri kraju, bolje da daš mu injekciju, da ode njega da pati. Sve što je legalno, neko sa nelegalno. Ne bi legalizirati ništa kriminalno.
I dok neki ne bi ništa mijenjali, drugi bi pak dozvolili sve, pa nek ide život kako se kaže. A kad bi građani pisali pravila, izgleda kako bi Hrvatska bila slobodnija, praktičnija i poprilično zabavna.